Hatau ke Barcelona bat ke Real Madrid kalaan emban comeback haka quarter final second leg jingai nalayeng. Abdeng subah pik parok bisngau tanat pan page ya ke video hakane ke channel. Hakane ke video menta ke sengin ya page ya katau katne ke history jong ke Barcelona bat ke Real Madrid haka Champions League. Pada hatau kini arteli ke tim kilaan emban comeback haka quarter final second leg jingai nalayeng. Bar haka quarter final first leg ke Atletico Madrid ke balam kemat do Diego Simeone kalak ban le ya ka wei ka kam ka pla ka bun ki manager kim shimla la ban le hayeng jong ke Barcelona. Dakaba ke Atletico kala pens ngabjar ya ki fan jong ke Barcelona berkilami na kane ke stadium da ka jing job da argo la not. Bar kane kala pen kendit ya ki babun ki riu eat football ha ke pertai. Bar kini baro arteli ki tim ki baklan bha dakaba kilai kenduk la bun sen bar ka Barcelona kala la ban penlim ke Atletico sis pak kharsan ha ka jing ya kenduk jongki Henrik Atletico pat kala la ban penlim nyopu prasin ha ka jing ya kenduk jongki bar kilai ya khaj hadu san pnyau sen Henry ke Champions League kini baro arteli ki tim kilai kenduk kumba Sansen AA bar baro Sansen ki jing ya kenduk jongki kadai ha ka quarter final. Pada Atletico Madrid kalak ban penlim ke Barcelona habaro Sansen hak jingye kendu jongki. Kumta shibit menmit ngilak ban ong ba kan long ke bakam ke Barcelona ban comeback persya ya ke Atletico hayeng jong ke Atletico Madrid. Henry ladangi pej ya ke jing comeback jong ke history jong ke Barcelona kalong kum kata ke comeback king ha ke Champions League. Dakaba ke Champions League jong usamoi arjar kan niau ha ke round 16 ha ke jingye lekai persya ke PSG ha ke first leg ke Barcelona kala shot tap sau gol la not. Henry have one paya ke second leg part ke Barcelona kala ban penlim ke PSG dan Henry ulasan. Pada hak samoi jong usnam arjar kat lai ke Barcelona kala syaklim hak AC Milan da ar la not hayeng jong ke AC Milan. Henry have one paya ke kap new part ke Barcelona kala ban penlim ya ke AC Milan pan tap sau gol. Persakawai par ke jing comeback jong ke Barcelona hak Champions League kadai hak samoi jong usnam siejar kendai spak kendai pandai kila syaklim hak Chelsea dalai lawai hak yung jong ke Chelsea. Henry have one paya ke second leg hak yung jong ke Barcelona kila la ban pen kala ya ke jing yelekai pan job ya kane ke jing yelekai. Bar ke jing kali kalong ba hatau ke Barcelona kala an eman comeback shibit menmet hak quarter final second leg claim ura pinha. Pada ke football ngimla pen predik mano ban job kumta shibit men medro lada ke Barcelona kala ban tap si gol tang ke first half ke jingel kai kan salong ke itanat bha padu Yamal wahab ban ya kunting lada ki kwa ban comeback hakane ke jingel kai te paralog pisngo kumno hato ke Barcelona kala ban comeback shibit men med sa drop ya ki jingsno jongpi hapo ke comment section. Tementang ina page no saya ke history jong ke Real Madrid par ke Bayern Munich. Haka jingye lekai quarter final first leg ke Bayern lekai ha Bernabeu ke Bayern Munich kala la ban penlem ya ke Real Madrid da ar la way. Bar kini arteli ki tim kila kendu la bun sen ha ke Champions League par ke Real Madrid kala la ban penlem la kambun sen ban ya ke Bayern Munich. Kata kila la ban penlem ya ke Bayern Munich ha usnam arjar kat sau arjar kat niau arjar kat pra bar ha usnam bar ha ke samo jo usnam arjar ar play arjar ar sau ha ke semi final. Henry menta hak second leg kan long ka bahai ke Real Madrid ban comeback namar ke Bayern Munich kalong kum ke wei ke tim ka baklan bahai Europe menta usnam ban menta usnam ka Bayern Munich ke don ya kirang lekai ke betbet baha kumu Olise Harry Kane Kimmich Manuel Neuer padu coach jongki ubatbet baha Vincent Kompany te kumta ngilaban ong ba shibit menmet kan long ka bahai ke Real Madrid ban comeback tam lei kadai hayeng jong ke Bayern Munich. Henry ladangi paipat seka klub Real Madrid ngimla ban predik yaka namar lada kai lekai snu kanno ru Henry lada kai lekai ke Champions League kalong kum ke wei ke tim ke baklan bha namar kadai maka ke ba on ya kene ke tournament badai ke Real Madrid la khot kerteng kum kata ke Master UCL te paralog kat kum ke jingpe jongpi hatau ke Real Madrid kalahan emban comeback hak quarter final persya ke Bayern Munich jingai nalayeng. Te sekomen ke jing jongpi hato ke Real Madrid kalaan embat comeback hakane ke quarter final second leg. Te paralog kini baru arteli ke jing lekai kilong ki ba itnat bha te phila ban page yakini ke jing lekai ada pidesha kita ki riu each football. Te paralog ko ban supen kan mau ke jing lekai shibit men met hakapor khat ar siteng kan long ke Barcelona persya ke Atletico
bat ke Liverpool persia ke PSG. Pada Simon Midpat kan dai hapedang ke Real Madrid persia ke Bayern Munich bat ke Arsenal persia ke Sporting SC. Te parlok mentakas ngi tangkine ki kubor telara pisno tanar ban sngap ya kum kine ki jaj video bat klet ban subscribe kene ke channel ba phila ban yo ya ki video ki batmai ki bangan sepen mi hakine ki sngi ban wan kublai shibon.